Hello, ma'am. Ngasi su Manipur do hoji yam tina common over lena mi maram da pudu luxury kai matang ma ga dengue matang ai tare. Ado dengue is the malaria yam tina keneba. Kai no di dengue ge magi ahamba et ai tare ahamba na hoji kai su pa problem nai te ko. Ado duga ani su bana pasine ba yam tina bera ka gali se. Magi mortality ai tare ne ko. Si bagi sang yam tina wangi ba yam tina complicated oisa lai se. Adagi treatment tamak to or ga zo ai tare ne ko. To ma'am ne yam tina section bi ga da je si ga matang dengue na bunar ga di nang hida kem ta lai te ko. At least nang supportive treatment hai tare nang symptomatic treatment jine ba pi ri nang si dengue na ga si dak pi ni ha ba hoji pok ta kem ta lai te ba even vaccine ba da dum controversial lai ni na vaccine si ba da dum ke tare yam ka he na kana di hai tare adu du nang si ai video sina mainly cover to je je kai symptom lai ga di dengue ram ba yai adu du ga akoina yum da to ba ba yum da kai section tharong lo kan hit kai ma na ga su hai tare ko ena complicated oi sing na ba kai to ba yai adu du ga mayam na sum hai na ba adu di mayam video yam gas mayam na su he na khang na na ko dengue je kana na san do ke di ka na san do adu bu ma gi kang je malaria san do ba kang si ga di am khena ba hai tare ma je karam ba kang na san do ke ha ga di Aedes albopictus adagi Aedes aegypti ga na lai ri ko da maru na san do je aegypti adu ko ma gi feeding gi mong yam mingo na sipai mong je asai gi malaria san do ko kang si ga yam khena bai ta ma je kai ha ya kana nervous feeders hai ta ne ko kai ta me ate kang gi sa de san da dum si de hoji ki Aedes hai ba kang si kana da hen na chi ki ha gi mi da ka ta chi bai ta adu ga mi da feeding to ro ga hai ta ne ko mi amada khakta to bana ta hai ta amada amu adagi kitang amada muk si ameda na adagi amada muk chi bai ta ne ko ate kang di hai ta mi amada dum pazana tu ga dum mabuk than ju supidane ije mari aduma to bana ta ba lene nga sai mi amna dengue na ba kada magi jaga adu ma family na ra so pula poina na ri sai ta adu ga me amna yam tina section bi ga da dengue da ke magi feeding to bagi mo si am tina khenai hai ta malaria gi kang si ga madi karam kan ne hena feeding to ge na ha ga no ngala ba matung hai ta ko ayuki numi to ba pung numi to ba matung da 1-2 hours hai ta adagi numi taram dai gi 1-2 hours sigi matam jidin hena ma je yamna hena active oi ba hai ta ko sigi me amna aduna sigi yari ge sigi matam da kang si an bi da ba hai ta ne ko magi feeding gi mong je mai ta sum kan je ma yam tina section bi ba hai ta sigi matam jing aduga kang ji ju ngasai gi meter sani sohum da gi hena pai bangam de ba aduna adong gi laikai da dengue nar ga di hai ta na pada adum section bi ba yari hai ta adum aduna me ang ngasai gi dengue je kamaina san ok har ga di ngasai gi kang ji da virus am kha yawi ko plebe virus na sigi virus si mo serotype mari thong kha do 1 2 3 4 serotype ara ga de ko na istin now hai ta ne ko istin now ama ni hum bari sumai na ko adai ga mu magi adu magi am tika sa thiri je kai no har ga di transovarian transmission hai ko kai no hai di ngasai gi virus se hai ta ne ko marum ji da so mu ya horo ga hai ta ma na marum ko mi je sida mu marum ji mu amu ka mu ma chaw la kan da mu magi virus se amkom transmitter of pai ta du na ne ma control to je khara wari je akoi India Bangladesh lai je de sigi dengue sigi hyper endemic area ai ta ne ko ngasai gi akoi gi sigi temperature je moi da yam sigi kang ji survival da yam thina nungai pai ta du na sigi ya da lai ru ba akoi ma yam thina section lai bi pai ta adudi me am hoji adom ji dengue na ri na khalaga di kai symptom mula kani har ne na do mahamada fever to ra ni ko fever di adom na sa sa ga pa khot ba adu yam magi specific over characteristic symptoms se kai no na har ga di throat vital pain hai ko sigi mit ki maning sida sik pai ta adagi nang maram ta vomiting gum batawrani adagi headache gum batawrani kok sik pakot pa adagi oning over kot pa mar ta episode amani at my learning ko malaria da sigum symptoms sigi mo ta fever to google na children rai ko hai ko kona isa lai ho kan thak thak nik podo adugumba adu thengna ni ha ta aduga fever makta toroga su magi characteristics yam khena bai ta nga sagi he hor patagi hai ta ne ko magi kanjines e kana fever lak de no mi 10 days hai ta do mana magi incubation period se sigi matung da nang fever la ne ko kam nga sagi first 4 days box nang fever so wakla mane ba adu ka 4 days tagi amuk fever je handa khani adu ka mo am kamu wakla te ne ba adu ka magi nga sagi recovery time je kyam kuina recovery sang ge har gari 7 to 10 days magi recovery matam de sigi matam je nang recovery dum ayam na most of the dengue case hai ta sigi matam je recovery lak ne adu ka dengue na ba am yam tina crucial wari je nga sagi day 4 to day 7 ne ba sigi matam je nang kai mo complicated la tra hai ta du ta na dum normal life ta dum settle to rani adu ka sigi matam je nang nga sagi complication hai ta ne ko samna kana soron bo ba da gi nang capillary leakage hai ta ne ko akoi gi blood vessel masa masa si je sai dam blood cell leak or ga urine effusion hai ta ne ko lungs ta gum ising chang pa da gi pericardial effusion heart ta gum chang pa da gi pukang khat pa khot pa sigum problem la ba nang adum
complicated thing hai ta aduga ngasagi dengue gi ahamba first attack ki case sidi adum 97-98% adum recovery le ko 1 to 2% khatane mortality rate le aduga second attack hai ta ne ko adu adradina adum treatment mak to ka su hidak si lai tam dina ngasagi nang problem lak dai ne ko ko treatment je lai te hai je kai no hai ngasagi serotype mari lai dana ahamba gi infection tau bisi nangi serotype ama kaksina tau gi dai ne ko adu nang adum ka dai nangi ko gi aksang immune system sina dum ngak thok khra ni dana ko samna har kana India Pakistan ga sumaina yekna baje lai ni dana ko sumaina Pakistan na nomai capsule ko kana India ta ji sulum kap thok dana ko adu maina ngasagi dengue sina Pakistan no hela jeba si chang ko kana ko gi India army sing na kap thok ka pa ga hat thok dana ko adu maina sigi aham bagi sidi dum hat krane ba adu bu ngasagi aham bagi attacks dai dai ko khara mi lo na ga changau ba dai ne ko fazan neutralize to bong among to ba dai samna kana tibai kon me am akorom da sangaga akoi sa relation gi tardi ani suba mu attack tor pa kana moina mu maning akoi maning lom tagi sangaga mu akoi je zappa ga hat pa yai dana ko siga zamma nei ba duna ne ba ani suba attacks ne na sathi na haisi koina dengue gi test to ko kan sistamu karam kana test to ni ha di day 1 to day 4 gi mamang sistamu ns antigen gi test to bi ba ta duga day 4 gi matung sistamu antibody ig antibody testing to bi ba ta te ko in case na day 4 gi numisita to adi nang results negative lak pai chance yam thino wange ba sai day 4 matam jida ns antigen suddenly ngasai gi 100 ba ta duga antibody ig antibody sinamu day 4 gi matung da mu henka ki to ba ta du na ngasai gi day 4 nangi fever la matung da day 4 da to ro gi negative oi bi chance am wang ba ta aduga koina yam munna khangjan bi da ngasai gi dengue gi kang jing na karam ne hena sandokin har gi ngasai gi urban and semi urban hai ta ko magi kang macha ko pagi pot se karam badan hena ko kya gi men container hai ta ne ko akoina kana koina gamla da ising kitang ga yaw ba da gi akoina yung gi season na ne na syntax kana yung matak da dum am thami da ko sidai da dum koksan ba hai ta tu na ya gi sikum ba ising je lehen bi da ba hai ta aduga yung matak da le ga di fazana makum fazana option bi mo isang bom je lehen bi da ba hai ta aduga ngasai gi dengue sina ba kana patient khar da de dum joint pains kumba so dum complain to basu yaw ba adu na ngasai joint pain nar ba ne na adagi pharmacy ama dagi hekte hidak le ga samna kana aspirin yaw ba dagi NSAID ai ta ne ko steroid component yaw samna kana ibuprofen kumba dum mayam na yam to ina common ne sanai sigumba je ma adum avoid ya simdi adum sungjo so na avoid to bi ba ta sabi da ba ta adum paracetamol kumba sa ba pudi adum safe oi ko kai no khone sigumba hidak sa roi de ji har ga dinga sai dengue har ba condition je dinga sai ko gi blood da so dum component am yaw ri de na ko sidai da blood test type component am yaw ri ba si je padana down jet khar ga ta ne si na ko na blood se ka ta ko na e tho kan da blood se mathan da kan wai ta blood se mathan da ka ali je ta ne ko siguma platelets hai ta sigi si je padana handana ya handara pe ne ba ngasai gi bai dengue sina ra kan mi ma se adu no ngasai aspirin ji mo ko muk sa san tar ding ngasai gi platelet akoi isa da gi mo ko muk sunga ka dab ja hai ta ne ko sungan da bai ta adu na ngasai gi bleeding disorder kumba lak pai ta adu na internal hemorrhage kumba tho ga ngasai gi mi je yam tina complication o helak pai ta ne ko adu ga maroi na ko na karam ba patient section bi ka da gi ha ga di angang sing adagi miron binupi adagi diabetes na ba kumba anoi ba patient hai ta ne ko sigumba patient sigumba mioi sing jita ne hena section bi bai ta kai no di ma de aham bete orga su complication thok pai sa se yam wang bai ta aduna adom na ngasai gi dengue gi symptoms hai ta ne ko adom na ti o sing na bi ga di kai tong ni ne yum da ha ga di fluid yam ka hena thakpi bai ta ORS over fluid thakpi bai ta ORS hai na ma ready made to na te ko ama pharmacy da ga phangba ma packet ki do dum fazana dum fluid yam adequate oina thakpi bai ta sum nasa do dehydrate to hon bi da bai ta dehydrate to re ha di kamai khang ne kana kona lai gumba dum khanau gumba dum khar kang ba khotpa da gi sagram nung dum pai kana dum kang khotpa dum bo irani dum ma yam na sing thai na plain water hai ta ne ko kem ti out of je thakpi da bai ta kai no di si ka ai na tha ga de mo hyponatremia hai ta ne ko akoi sa da gi sodium je loss oi ko mo problem je du gumba sodium le pa yai ko adu ga coconut water sodium thakpi ba kem kai de hai ta na sai gi coconut moisty dum electrolytes kai ka dum this oi bani na hai ta koi sa de na kana ba hai ta du ga koina kau bi roi dob je koina joint pain gumba tore ko le na dum painkiller gum se sabi da bai ta sigi matang sida de hai ta koina paracetamol makta sar su at least minimum 6 hour di gap lai biu ko kai no dinang saba 100 na dum hanjan sasan yam hena sasan bakanda hai ta ne ko magi paracetamol toxicity la ga nangi liver da gum batana liver failure gum la pai chance dum wangi ko adu ga koina mi khara na hai ta ne ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯊꯣꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯦ ꯚꯥꯁꯣ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯦ ꯈꯨꯖꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯚꯣꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯕꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯈꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯇꯣꯃꯣꯜꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗꯁꯤꯒꯅꯦꯕ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯑꯥꯏ ꯕꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯈꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯈꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯏ ꯕꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯄꯤꯅ ꯄꯪꯄꯤꯗ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯁꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯦꯄꯤꯂꯥꯔꯤ ꯂꯤꯀꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯆꯨꯞꯁꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯗ ꯑꯣꯚꯔꯂꯣꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯅꯪ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯀꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯠꯂꯦꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯇꯦড ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ